I'm the answer to your every cry. Solution for the way behind. I bring to you the news. Angibingelela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufuna lithuba leli hlele kulalela irhapsody yamaqiniso lokuyincwadi kaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyikilometer yesidi lamuhla ngelesithathu ngemashumi lamabili nesikhombisa kanti umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi lwela imiphefumulo yabo. Amen. Umfundisi uvula inshumayelo yakhe kuba seKolose 4:12 lapho ke livila laNkulunkulu lithi Efrasi lo ngulomunye wenu ingceku yaKristu uyanibingelela futhi ngaso sonke isikhathi utekhandla emithandazweni ngenxa yenu ukuze nime niphelele kuyo yonke insanvu yaNkulunkulu kuba seKolose 4:12. Amen. Wendani uma ubuka abamvu esomveni labangaphili kahle noma labangasedi esomveni kunekuthi ukhale ngalesimo noma ubehlulele bancusele emthandazweni baze babuyiselwe. Lelwa imiphefumulo yabo ngemithandazo. Wonke umphefumulo ubalulekile kuNkulunkulu futhi iBhayibheli lithi sifiso sakhe ukuthi bonke basenziswe futhi bafinyelele ekulatini iqiniso. Amen. Kuyingcenye yesizathu sekuthi bafundisi nebaholi kufanele bacaphele ukuthi babaphatha njani labo labefika esomveni. Labanye bahle baba lukhuni futhi bangabi nandzaba kwentatemvu letikhipha abamvu esomveni. Kepha uma ungulozuza umphefumulo weliqiniso wehlukile ngoba uyacondzisisa ukuthi kubitani kuzuza munye nje umphefumulo futhi utawenta konke lokusemandleni kuze ugcine ungekhathi. Tikhathi letinyenti ngiwukhalela umphefumulo ngichubeke ngancusa kwaze kwaba ngilapho ulomuntu afika kuKristu noma abuyiselwe emva ekukholweni. Kungako kufanele sithandaze kucala ngesikhathi lesifanele ngendlela lefanele nangetimvu letilungile. Nasenda njalo siyaphumelela. Emasombo kufanele abeke embili isikhathi semthandazo wekuncusa. Amen. Efrasi embhalweni wethu wekuvula bekangathandazeli tidzingo takhe bekathandazela labanye abengumncusi yena bekasavele ahamba engadimlweni yaNkulunkulu kepha bekathandazela labanye ukuthi nabo bahambe kuyo ukuthi bangene ekugcwaleni kweluhlelo lwaNkulunkulu ngempilo yabo. Lokhu ngilokufanele ukwende onke malanga nawe. Ncusela labanye kuze emehlo ekuconza kwabo avulekele emaqiniso embuso waNkulunkulu futhi bagcwalise ngeladi lwensamvu yakhe konke kuhlakanipha nekuvisisa kwakamoya. Haleluya. Kuchubeka nesifundo ngafunza yakaJobe 5:16 kuTimothy 2:1 nekwaSefeso 3:14 kuya 19. Kulesikhathi sanyalo ngicela sisho ngomthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako ngithandaza ngekuvutha nangekutitsela ngikhulekela kukhula kwakamoya kanye nekubuyisa kwalabanye. Ngakho-ke ngiyabancusela labo labedukile ukuthi babuyiselwe ngekushesha nekuthi luthambo lwabo lube setimveni tamoya. Bangalokothi badzinwe noma babe bumvupfu kepha bavuthe emoyeni bakukhonde ngenhliziyo yonke egameni likaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu irhapsody yethu yalomuhla. Siyakumema ukuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngekuthandaza kanje. Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela
nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngayena ngeligama lakhe. Nekuphila lokuphakatha ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusindisa impilo yami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela nyalo sewumfana waNkulunkulu.